alih-alih sareng sami nggih kecunduk malih sareng Bapak ring pepelajaran sane keping 3. Inggih sedurung Bapak kawitin ngiring ngrasiti bakti ngajeng ring ide Sang Yang Widi Wase dumugi ring pepelajaran sane mangkin ide Sang Yang Widi Wase mapaice kerahayuan ring jero sareng-sareng nggih. Inggih Bapak kawitin antuk pangastungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Suksema. Nah, nanging sedurung mangkin alih-alih ngawitin pelajaran ngiring ketua kelas mangde mimpin ring sejroning doa ring pelajarannya sana mangkin. Nggih durus ketua kelas. Sedurung memulai pelajaran, ngiring berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Inggih suksema ketua kelas sampun mimpin sawitranyane utawi timpal-timpal nyane nggih. Sane mangkin Bapak jagi nguning ayang dumun sapunapi gatran alih-alih sami puniki. Becik, Pak. Becik, Pak. Cik, nggih. Nggih. Minabang sampun pitung rahina iraga kecunuk mungkin malih kecunuk sampun niki coba nate on nindayang kameranya nih nate Halo. on kon nggih minate i pitung rahina minabang bok nyane kantun lantang nggih mungkin mucuk ganteng gati nunas apresiasi niki pun becik niki bisa nggih. Niki arimbawa nggih yen sedayang cukur dumun bau nggih enten kantun lantang nika. Nggih. Lantaran malih indik napi pelajaran mangkin Bapak tetep mapi deket sareng sisa sareng sami duaning kantun pandemi. Nggih. Elingang 3M punika. Nggih. Nah, coba 3M napi nika Suni? Napi nika 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nggih, patut nika elingang nggih memakai masker utawi nganggen masker, nyaga jarak, taler masuh tangane. Nggih, nika indik napi Bapak aturang ring sedroning pepelajaran. Nggih, punika indik mangda rikalaning medal elingang nyaga jarak, taler. Nah, napi mungkin alih-alih nenten ngangen masker nggih. Duaning mungkin sakantun ring jero yening medal kan patut ngangen masker. Nggih. Demogi sami kena rahayu ring pelajaran semangkin. Nggih. Dursang sane mangkin Bapak jagi ngecek dumun kehadiran alih-alih teh. Nggih. Bapak sampun icenin ring Google Classroom punika enten absen nggih. Dursang sane durung absen malih jebos. Nggih. Napi Nah, coba Bapak share screen dumun niki. Dursang niki wau absen 8 nggih. Dursang sane durung absen dumun nggih. Malih jebos mangda pemargin pepelajaran niki presida memargi antar. Nggih, punika indik pengabdin sane mangkin. Nggih,
Ketika nggih indik absen sana durung terus absen dumun. Nggih sana mangkin ring ka pertama sedurung ke pepelajaran nggih. Bapak jagi metaken dumun indik. Nah, sana sampun iraga ngawit pepelajaran siki sareng kalih. Nah, mungkin sira sane persida nyawis. Nah, pertemuan sane lintang sampun melajahin indik napi nggih. Nah, sira sane persida nyawis. Nya Lola? Titiang Pak. Nggih, Lola. Pertemuan sane lintang raga sampun melajain indik struktur pidarto miwah kurna tiron. Inggih, pertemuan sane lintang iraga sampun melajahin indik struktur pidarte lan wangun kruna tiron. Kantun uning nika materinya nih. Kantun. Inggih, kantun nggih. Ini kantun Bapak lanturang ring napi ring pepelajaran sane makin. Nggih. Bapak merjebos izin share screen nggih. Durusan alih-alih teh nyingakin puniki. Cenin gegamar puniki Indayang. Nah niki sira besida nyawis napi membacakan niki sira dados I Gusti sira dados ilantir. Indayang I Gusti nate ilantir adi. Nah. Inggih urusan I Gusti Nen Pak. Kemudian My Day. Tiang lakar nunas kopi. Nggih, nika wonten beblik bagan nggih. Wonten beblik bagan I Gusti ilantir. Nggih. I Gusti ngudiang maide. Nah, mungkin ilantir nyawis tiang lakar nunas kopi. Nah, punika indik beblik bagannya nih. Utawi percakapan nggih. Nah, mungkin indayang nganutin bebaosan ring kamare punika inayang klisikin krune nyane. Nah, sira sane persida nyawis puniki. Nah, inayang klisikin nggih sira persida nyawis puniki. Lola? Nayang Lola? Tiang Pak. Nggih, mangkin Pak panggil Lola urusan. Gambar nih ke Pak. Gambar. Gambar napi? Gambar berbicara Pak. Gambar berbicara. Nggih. Wonten percakapan. Nggih. Nike patut nike warning wonten gambar nggih. Gambar berbicara. Nggih. Sira mangkin sira malih persida nyawis. Yang Pak, Nggih suni urusan. punike gambar percakapan utawi dialog sane ngangge krune Pak. Nggih, percakapan utawi dialog sane nganggen krune. Nggih, patut nike duaning wonten krune nggih. Wonten krune niki ngudiang maide tiang lakar nunas kopi. Ya, ening wonten wonten krune sinan nenten dados lengkare kinten. Nggih, niki patut penyawisnane mangkin. Nah, sira malih indayang nate coba niki panggil dumun waning bagus gati niki nate. Nggih nate. Kenyem nih. Nggih urusan.
Yaning manut yang punika ring gambar Pak I Gusti ngangge kruna andap pilantir nganggo kruna alus madya yang kruna lakar andap kruna nunas aso kruna kopi andap. Nggih, sampun api indik semeton sane. Durung nguningin, napi ke patut nike. Patut Pak. Nggih minabang alit-alit teh iwau lola nyawis wonten gambar. Nggih wonten gambar. Isuni kruna. Nah, kan wonten masalah driki. Nggih. Ening pastike ring gambar punika wonten beblik bagan. Nggih. Sampun Bapak icenin puniki. Nah, minabang wonten pikopet nih ring jroning pepelajaran rene mangkin. Nggih. Nika ngenini indik pikopet sane sampun ali-ali teh kuningin. Nah, iwau lola nyawab gambar, isuni nyawab napi kruna. Nah, mungkin inate nyawab sampun becik punika penyawisnyane. Nah, mangkin surung punika Bapak ngelanturang indik materi dumun. Nika ngeninin indik pikobot sane sampun ke aturang ring ali-ali teh sareng sami. Nggih. Nah nika indik napi pikobot nyane. Nggih, sane mangkin Bapak jagi muni nganyang indik materi pelajaran rene mangkin. Nanging sedurunge punika mangda ali-ali ting nguningin dumun indik tetujuan pepelajaran rene mangkin. Inggih, tujuan pelajaran mangkin punika ali-ali teh melalui kegiatan pelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning melalui Google Classroom, Google Meet. Peserta didik dapat menganalisis anggah ungguing kruna dalam berkomunikasi atau percakapan. Punika menganalisis anggah ungguing kruna dalam komunikasi atau percakapan. Kemudian mengemukakan secara tertulis pesan moral yang terdapat pada teks wacana yang menggunakan anggah ungguing bahasa Bali dengan baik dan benar dengan rasa tanggung jawab. Inggih punika indik tujuan pelajane sane mangkin. Sane mangkin nah niki undagan krama Bali. Nggih. Krama Bali punika wonten undagannya sane wonten ring Bali. Nah punika wonten kuasanin krama Bali tradisional utawi krama Bali anyar. Nah punika minabang sire sane uning sane ken kuasanin krama Bali tradisional. Nah punika wonten kegambar puniki nggih. Krama Bali tradisional punika wayan, made, nyoman, ketut. Nah, punika tradisional. Punika sane mangkin triwangsa. Wangsa Jaba, Sudra Wangsa. Nah punika ngranjing ring krama Bali tradisional. Nggih. Talor sane kaping kalih krama Bali anyar. Nah sira sane dados krama Bali anyar. Nggih. Sakadi contoh puniki bapak punaka guru, alit-alit punaka sisya. Nggih nika bapak kepala sekolah, bapak gubernur, bapak bupati. Nah punika pinaka krama Bali anyar. Lan tukang punika buruh kasar punika tukang. Nggih nika ring kuasane krama Bali anyar. Sampun uning niki. Nggih sampun. Pak malih niki bahang. Nah punika ring saneng ranjing ring triwangsa. Nah wangsa Jaba. Nggih. Nah saneng ranjing ring triwangsa punika Brahmana
ksatria wesya. Nggih. Niki soroh nyane sekadi ring Bali nika anak Gusti, kente anak agung, ide peranda, nah kenten saneng ranjing ring Triwangsa. Nggih. Lantur ring Wangsa Jaba, nah punika ngranjing ring Sudra Wangsa. Nah punika sekadi ring jero punika Wayan, Putu, Made, Nyoman, Ketut. Nggih punika indik Wangsa Undagan Wangsa Krama Bali. Nggih, punika indik kekalih Triwangsa lan Wangsa Jaba. Nah, mungkin niki lantur prakangge. Nah, ring prakangge dalar para jana. Nah, punika ngranjing ring Krama Bali anyar. Nggih, anyar punika gubernur, direktur, dosen, nah, guru, perbekel, nah, keliang dinas. Nah, punika pinake prakangge. Nah, nggih. Mungkin para jana. Nah, punika para jana pinake contoh buruh, sopir, sisya. Nah, punika ngranjing ring para jana. Pun nguningin niki Alpio sampun kuningin. Ampun. Nggih, ini sampun apa ngantur malih. Nah, ring raine mangkin, nah niki ini kegambar dumun, ini Krama Bali. Nah, doaning iwau menganalisis indik anggah ungguing kruna basa Bali, mungkin Bapak iniki nyelasang puniki ekedik nggih. Indik nggih niki anggah ungguing kruna basa Bali. Melarapan ring wedasanyane kruna basa Bali kepali dados. Nah, punika nggih wonten 7. Kruna kasar, kruna andap, kruna mider, kruna alus singgih, kruna alus sor, kruna alus madya, lan kruna alus mider. Ning elingang niki anggah ungguing kruna basa Bali. Pun nah mungkin Bapak lasang sikit-sikit dumun. Nah, ini kruna kasar. Nah, kruna kasar inggih punika basa Bali ini sane wirasane kaon. Nah, sering kanggen merebat, miwah memisuh. Nah, punika sekadi contoh bangke, ngamah, medem, memelut, ngelek-lek. Lho niki sekadi contoh niki nggih kasar puniki kruna kasar. Nah niki ampuna nganggene ring jero nggih. Nanen anggen sarang orang tua niki utawi yaji Bapak sampun ngamah gitu. Ten dados Bapak sampun ngajeng kenten nggih. Niku indik contoh. Indik niki kruna nyane. Nah niki ada contoh apa nyai wanen. Nah nyai niki merebat puniki nggih sampun napi sampun yakti niki kruna kasar kangen. Nggih. Ngantur malih wau niki kruna kasar paning nggih mangke sane keping kalih indik kruna andap. Nah, moniki kruna andap punika basa Bali sane wirasanyane biasa nenten kasar, dalar nenten halus. Nggih punika indik kasar andap. Nah, biasane alih-alih ring jero pasti ngangen basa andap nggih. Nah, punika indik suba, mare, medahar, bape, meme, melali. Miwah sane lianan punika ngranjing ring kruna andap. Nggih, punika indik kruna andap. Lantur malih Bapak sane keping 3 kruna mider. Nggih. Kruna mider inggih punika sane medrebe wangun wantah asiki. Nggih nenten medrebe wangun halus, dalar nenten medrebe wangun tiosan mawinan
dados maideran sajroning mabebaosan. Nah punika sakade contoh kije. Ratu Branda jagi kije. Nah niki kije niki maideran dados kangen antuk ring Ratu Branda, ibapa, imeme kenten. Nggih. Nyongkok. Nah, doaning nyongkok lan kije punika nenten maderbe halus nggih. Enten halusnane. Ini nyongkok bahasa halusnya enten pinten? Dan ini bahasa Indonesianya napi? Jongkok. Jongkok. Nggih patut jongkok. Tembok. Nah, punika enten malingi tembok. Kronometernya tembok. Ratu Branda, Bapak jadi kujang nih ke tembok Nah, temboknya tetep tembok niki kronometer. Sepatu, pulpen miwasane liana. Nah, punika indik kronometer nggih. Nggih mangkin sanai keping 4 kruna alus singgih. Nah puniki minabang ale-alete patut kuningin kruna alus inggih kruna sane wirasanyane alus utawi nyinggihang manut tata krama basa Bali basa aluse maduwe kanggen bawasan antuk anake sane linggih nyane ring sang sane singgih. Nggih. Kade contoh mobot, makolem, merayunan, mapesengan, ide, sede. Nah niki contoh indik kruna alus singgih. Nggih. Niku indik kruna alus singgih. Nganturang malih kruna alus sor. Nggih. Kruna alus sor. Nah puniki kruna alus sane mau rasa alus kangen ngasorang raga utawi ngasorang sang sane patut kasorang. Nggih, sang sapasira ugi sane sedek mabebaosan ring bebaosan pekraman utawi resmi kepatutang ngasorang raga ngangen basa alus sor. Nah, indik kuno nyane padem miragi mebanyu nguehin sirap mewaste. Misalnya kalau contoh Bapak icenin bebaosan Bapak tapi kalau contoh niki Om Swastiastu prajuru sarang sami sedurung di tiang lantur tiang jagi nyinggihang angga dumun di tiang mewaste. Nah, puniki mewaste niki ngesorang raga nggih. Niki kruna nyane. Nggih, niki indik kruna alus sor. Lantaran malih apa? Nah, kruna alus mider. Nah, kruna alus mider. Nah, kruna alus mider inggih punika kruna sane mau rasa alus sering kangen mabebaosan. Sajroning peparuman matur-atur ring sang sareng akeh mabebaosan punika ngeninin sang mabaos miwah sang sane kairing mabaos. Kruna pengentos sane kangen lumrah nyane kruna iraga utawi ruwene. Sekadi contoh uning. Uning puniki ngangen ring kruna alus mider. Lali, numbas, ngadol, ical, nenten. Nah nike samian dados niki angen ring kruna utawi bebaosan sareng anak tiosan. Nggih. Bapak aji kuda ngadol sampi utawi banteng. Nah, keten. Dados ngadol niki kruna alus mider. Nah punika indik kruna alus mider. Nggih sane anturnyane kruna alus madya. Nah niki nenten alus, nenten kasar. Nah maksudnya kruna bahasa alus sane rasa bahasanyane megenah ring pantaring alus singgih miwah alus sor.
ring pantaring tengah-tengah. Misalnya nike misalnya sekadi asapunike, nah nike ngranjing ring nike ngranjing ring kruna alus madya. Ampun, nah niki alus madya. Tiang, nah alus madya. Nggih, alus madya. Den alus madya. Drike alus madya. Nggih nike indik kruna alus madya. Nggih tiang sampun ngajeng. Tiang niki halus madya. Titiang niki nah halus napi beda. Nggih. Nah punika indik ngeninin materi. Indik kruna anggah ongwing kruna basa Bali. Nggih. Nah niki indik materi nyane. Nggih. Tapi sanes sampun Bapak paosang utawi aturang indik materi. Nggih. Nah, wonten sane durung kuningin ring sajroning materi nyane. Nggih, sira sane durung kuning dursang. Nggih dursang, sira sane durung kuning. Sampun uning niki indik materinya nih. Indayang lola. Sampun api. Sampun uningin ini niki materinya nih. Ampun. Serius niki. Yakti. Indayang on kamera dumun sami. Sampun api indik materinya nih, sampun becik, sampun persida. Lanturang malih Bapak niki. Indik lainnya mangkin. Nggih. Titiang jagi mataken, Pak. Nggih, napi lola, nggih dursang. Niki wau. Niki wau je Bapak demenin niki. Ening metaken. Nggih dursang. Indik duaning tiang maduembo ring jero kantun beling. Nah, sapunapi nih ke kruna asi beling, miwah kruna aso. Nyane Bapak. Nggih, sane mangkin sira sane nah nika indik pitaken sareng ilola. Nggih. Nah, mungkin sira persida nyawis pitaken nih. Nggih, dursang. Suruh Bapak nyawis puniki. Nah, napi nika kruna alus singgih beling taler kruna alus sor nyane. Nggih. Nggih coba indayang yen salah dan je pelihang Bapak niki. Coba indayang mencoba dumun. Suni indayang. Tentang tiang Pak. Nggih tentang Messi Putra. Nah, Putra biasa niki. Putra? Tentang masih Pak. Tentang masih. Iwau kan Bapak ampun ngijenin kruna asi, napi sane wonten rika. Titiang Pak. Nggih, nayang Sunari. Mantap niki Sunari. Ayo nggih dursang. Beling. Nah, napi niki kruna alus singgih nih. Kruna aso beling inggih pun mobot. Kruna aso, kruna asi. Lan kruna aso beling inggih punika kruna asi inggih punika mobot lan kruna aso abot. Abot. Nggih, patut nika penyawis nenen. Nggih, suk semua niki. Nggih Lola, sampun. Sampun kuningin. Sampun, Pak. Inggih, ening kruna alus inggih beling mobot. Kruna alus sor beling abot. Nggih nika elingang, beda nika metiosan. Nah, mungkin malih sira-sira jagi petaken dumun. Puspita, Wati, wonten petaken. Adi nduksan
Sampun ngajeng niki sami. Sampun, Pak. Sampun Pak. Nggih. Sampun buang piring Pak. Ini pun duang piring. Berarti kiap niki mangkin, ngantuk niki. Nggih, mangkin sirep jagi metaken. Ten nggih, temen-temen malih. Adi, benten metaken. Ten. Nggih, yening nenten. Sane mangkin durusang cingakin ring LKPD, nggih, ring LKPD utawi kan alih-alih sampun napi sampun meduwe grup nggih kelompok. Sampun meduwe kelompok durusang mangkin mekarya sane menten ring LKPD ring Google Classroom. Nggih. Nika cawis dumun indik langkah sane ke pertama nggih. Nggih. Nggih sane mangkin dados pun alih-alih teh utawi sisa sareng sami dados keluar ring rumit manjebos Bapak lagi nge-WA nih ring grup mangda alih-alih teh yening puput nyawis nih ke LKPD mangda siaga jagi mempresentasikan ring kelompoknya nih. Nggih, duaning alih-alih teh sampun persida sampun diskusi ring WA grup. Nggih, alih-alih teh nika. Nggih. Sampun sami. Nggih nayang. Kelompok tiang sampun, Pak. Nggih, yening kelompoknya kelompok sane sampun durusang. Nggih durusang kelompok 1. Nah, sira sane mangkin dados ke pertama. Nggih, Tiang, Pak. sira Tiang, Pak. Lola, nggih on kamera dumun. Nggih, sira kelompoknya nih. Pun. Sira kelompoknya nih. On kamera kelompok. On kamera. Diantari. Diantari talar Taler. Nah, Adi Wiguna. sira malih Susila nggih. Nggih Susila, mina Bang. Susila Sila Arimbawo. Nggih, sana mangkin durusang Lola. Saneken jagi presentasikan indik LKPD-nya nih. Kruna andap. Nggih. Peken. Lakar. Barang. Luas. Binjep. Luung. Gen. Mudah. Yan. Madar. Ba. Mangkin Be. kruna asilan kruna aso timpal tiang, Pak. Sira? Kruna asi. Nggih. Tiang Pak. Nggih. Diantari durusang. Kruna asi. Kruna asi. Nggih. Ratu merayunan. Kruna aso ngajeng. Mangkin indi kruna alus mider lan kruna mider timpal tiangnya Pak. Sira? Oh, Adi Guna. Ya, Pak. Iya, Adi Guna. Durusang Adi. Adi Wiguna. Guna ami contohnya titiang sampun lunga
Kaanggen, makarya, rahina, lan mangkin. Nggih. Contoh kronometer, kija, sepatu, jagi. Mangkin indi krono halus madya lan krono kasar tipal tiange lakar nyelasang, Pak. Nggih, Susila nggih. Susila? Pak. Nggih, Susila. Nggih, tiang. Kurna ama contohnya tiang, niki, nike, kurna kasar, nenten Pak, semua. Oh, nggih, nggih. Nggih, minabang kruna kasar punika angin merbat nggih. Nggih, sampun api indik kelompok sane tiosan sampun patut nika penyawisnyane ring LKPD. Dwi Puspita Sampun. nggih. Sampun patut nika. Suni nggih yening sampun. Nah, menabang wenten malih sane durung presentasi, durusang sane kelompok kalih. Nah, kelompok kalih durusang. Siapa sih? Yang Pak Punia nggih. Puniawati Nggih, Puniawati Puspita nika. Alit Sira kelompoknya nih sampun kuningin wasta-wastannya nih. Dwi Puspita Alit Lanato. Nggih, Puspita. Nggih, durusang. Punapi indik sana menten ring LKPD nyausnya nih. Kruna anu ini punika pekan Dem sedayang on kamera. On kamera. sampun Pak. Oh, sampun nggih nggih. Nggih, durusang dikit menten. Minabang sinyal nggih. Nggih, durusang. Kruna andap ini punika pekan lakar barang luas binjep luung gen mudah yan madar ba. Mungkin indi kruna asi lan kruna aso timpal tiang Pak. Nggih, Dwi Puspita Dewi. Ije Dwi. Asli nika Ratu Merayunan. On kamera dum sedayang on kamera dumun. Sampun Pak. Oh, sampun nggih nggih. Dikit wenten nggih nggih. Minabang sinyal Bapak juga kenten niki. Nggih, durusang. Kruna Asli Ratu Merayunan. Kruna Aso ngajem. Mangkin ini kruna alus minder lan kruna minder timpal tiang Pak. Nggih nggih nggih. Alit Saputra. Nggih, Alit. Nggih, semua Dwi. Nggih, Pak. Alit Saputra. Nggih, durusang. Iya titiang Pak. Nggih. Krono ami, titiang, sampun, lunge, kangyang, makarya, rahina, mangkin. Kronometer, kija, sepatu, jagi. Mangkin ini krono halus, madya lan krono kasar timpal tiang Pak. Nggih, sira. Nato Pak. Nggih, nate. Kurna ama inggih punika tiang niki nike kurna kasar inggih punika nenten Pak semua. Nggih, kruna ama diang niki nike kruna kasar nenten wenten. Nggih, minabang kruna kasar punika kan kasar. Nggih. Nggih, sana mangkin wenten pitakin ring kelompok sade tiosan. Nggih. Wenten pitakin sana kelompok tiosan. Indik kelompok sana kaping kalih nika. Dan Pak. Dan Pak. Nggih. Sana mangkin lurusan kelompok 3. Kelompok 3 sira. Yang Pak. Nggih, sira. Suni. Nggih, Suni. Nggih. Sampun on kamera niki nggih. Sampun Pak. Ten wenten Riki nggih minta bang sinyal Bapak juga dan bagus niki. Nggih ten becik. Nggih durusang. Nggih. Kruna andap inggih punika pekan lakar bang luas pinjep luung mudah lan medar. Mungkin indik kruna ase lan kruna aso timpal tiange Pak. Nggih. Widnyane Putri nggih. Nggih. Nggih durusang. Kruna asi
bulan merayunan. Kuruna aso miwah kuruna aso nya punika ngajam. Mungkin ini kuruna alus mideran kuruna mider timpal tiang Pak. Sira? Vio. Oh, Alpio. Tiang Pak. Nggih, Alpio. Dursang. Kruna ami titiang sampun lunga makarya kanggeang rahina mangkin kruna mida cenderung kija sepatu jagi mangkin ini kruna halus madya lan kruna kasar timpal dia Pak. Priambada. Priambada wenten nggih? Ten wenten Pak, yang ngalokin nih Pak. Nggih, Lanjut, Pak, lanjut. wau wenten napi WA nggih. Priambada ngangen HP napi angen nomor baru ke HP-ne rusak katanya. Nggih. Nggih. Nggih mungkin sira ring kelompok nika sana presiden ngewantu nika ragane. Tiang Pak. Nggih. Nah. Dursang. Kruna ama titiang nika contoh kruna kasar nenten wenten Pak. Semua. Inggih, suksema. Nggih. Nika indik atur saking kelompok 3. Nggih, malih bos. Bapak bahas siki-siki niki nggih. Ini mungkin indik kelompok 4. Nah, sira sane kelompok 4. Dursang. Tiang Pak. Sunari. Nggih, dursang kelompok 4. Kruna andap peken lakar barang luas binjep luung gen mudah yan medar ba. Mungkin ini kruna asilan kruna aso timpal tiang Pak. Nggih, medar Pak. lan deba. Nggih. Mungkin sira Dila. Nggih Pak, Nggih, dursang Dila. kruna asi contohnyane Ratu Marayuan, kruna aso contohnyane ngajeng mungkin indik kruna alus mider lan kruna mider timpal tiange Pak Swastiastuti. Nggih, Swastiastuti. Nggih, dursang. Kruna ami titiang sampun lunga kanggen makarya rahina mangkin kruna midar kije sapatu jagi mangkin indik kruna alus madian lan kruna kasar timpal tiange Pak. Nggih, sira. Messi, nggih. Nika Messi. Nggih, Pak. Messi durung. Kruna ama. Nggih, dursang Messi antara. Kruna ama. Nggih, kruna ama. Kita. Kruna ama. Kruna ama, alus Nika, madya. Siap. Ini Pak. Nggih. Kruna ama. Tiang niki nika. Nggih. Yang kruna kasar enten Pak. Napi mawinan enten-enten? Semua. Putra? Napi mawinan enten-enten? Napi mawinan enten-enten? Kruna kasar. Nggih. Minabang nyawis di putra niki Messi. Nggih, minabang ring kruna kasar punika kangen ring merebat. Nggih. Yani merebat wau rika kangen ke kasar. Nggih, cicing nggih kuluke. Nggih, nika anggen napi ngabli bagan aja bos. Nggih, mungkin indik presentasi sampun persida duaning niki siki nenten berseda ngaranjing priambada wenten kendala HP nyane kantun rusak nggih, rusak. Nggih, indik LKPD minabang sampun ke kelompok kakaryanin punika malah jebos kumpulang nggih ring Google
classroom. Nggih per kelompok punika. Iwau sampun alih-alih te makarya puniki per kelompok. Nggih. Nah, mungkin Bapak nguningayang ring penyawis LKPD punika sampun becik pisan. Nggih sampun patut punika duane ngalih-alih sampun lisikin indik publik bagan sanementen ring LKPD lembar kerja peserta didik punika. Nggih. Nah punika menuju bos pumpulang. Indik selanturnya nih. Nggih. Indik bebawasan utawi presentasi iwau. Nah. Sapesira sane preside tapi nyutetang indik diskusi rana mangkin. Nggih sapesira? Titiang nyoba Pak. Nggih. Jadi nyutetang. Indayang Putri, ampun on kamera niki Putri. Sampun Pak. Nggih sampun niki Bapak dan muncul niki. Nggih Dursang. Sapesira nggih. Nganin tapi punika angga ungguhing krona basa Bali inggih punika manut wirasnyane krona basa Bali kepalih dados itu sorong inggih punika krona alus mider, krona alus madya, krona alus inggih, krona alus sor, krona andap, krona mider, miwah krona kasar. Nggih. Kasar. Punika miwah krona kasar punika indik cutetan saking Putri nggih. Ah niki indik anggah ungguing krona basa Bali. Nah punika ring bebeli bagan iwau nggih sampun becik pisan sampun alih-alih tim karya ring LKPD. Nah nanging ring sejroning publik bagan ring LKPD punika wenten sane kepertama dados wayan suna kaler peranda nggih. Ring wayan suna punika pinaka napi wangsa Jaba nggih wangsa Jaba Sudra wangsa puniki adosane wangsa Triwangsa. Peranda pinaka wangsa Triwangsa. Nah ring sejroning wangsa Jaba taler wangsa Triwangsa. Wangsa Jaba punika patut ngangen basa napi ring publik bagane punika. Tak sareng peranda ring LKPD. Nggih. Punika nganggen wangsa Jaba taler Triwangsa ening matur nganggen basa alus utawi kruna nyane alus. Pranda sareng wangsa Jaba nganggen basa andap ring mabebaosan. Nggih, wau sampun alih-alih lisikin punika indik ring LKPD sampun becik pisan, sampun penyawisnya sampun becik pisan duaning Bapak nika ngelingang ring kruna kasar sampun sami nenten ngicen napi nenten nemuang puniki indik kruna kasar sampun becik pisan puniki. Nggih, indik LKPD nyane. Nggih, inggih santunyane Bapak wau sampun cutetang indik kruna nyane angga wong kruna basa Bali wonten 7 indik LKPD nggih. Kruna kandap, kruna singgih, kruna alus sor, kruna alus mider, kruna alus madya dan kruna kasar. Nggih punika indik cutetan ring LKPD. Raine mangkin alih-alih sampun becik pisan puniki sampun Bapak kasih nilai plus puniki indik diskusinya nih. Nggih. Ngelantur malih nggih ring sisi sareng sami duaning wenten ring LKPD nika makarya keterampilan durusang kekaryanin ring jero nggih. Punika mulai jebos kepupulang kantos jam 4 nggih. Jam 4 punika wenten pitaken ring sejeroning LKPD wenten wacana durusang nggih. Wenten pitaken nyane durusang mulai jebos kepupulang nggih. Indik lantur nyane
eh angin evaluasi nggih. Angin evaluasi ring Google Classroom Bapak icenin sampun ulangan maksudnya pengetahuan nggih. Terus cawis dumunike Bapak yantosang malih niki indik napi evaluasi durus cawis sana wenten ring link nggih. Link sana wenten ring Google Classroom ID punika. Nggih. Nika sampun Bapak icenin punika indik napi sampun buka nika ring napi Google Classroom. Lola, kamu buka indik penyawisannya nih. Indik evaluasi objektif nih pengetahuan. Sampun, Pak. Nggih, sampun. Minabang Sampun, Pak. Sampun. Sampun. Nggih, sampun yang sampun lurus malih jebos pulang nggih. Cawis dumun nika Bapak antosang malih. Nggih duaning niki gala sampun nincap niki ring pemumput niki nggih. Nggih minabang pertemuan rene mangkin sampun persida memargi antar nggih. Nah mangkin sira sane persida nyutetang pepelajaran rene mangkin. Nggih sira Tidiang, Pak. nggih indayang Tidiang. Willy niki. Nggih Willy. Nggih, Pak. Alpio nggih durusang Alpio. Menen ini indik napi punika angga ungguhin kruna basa Bali inggih punika manut wirasnyane kruna basa Bali kapali dados pitung soroh inggih punika kruna alus midar, kruna alus madya, kruna alus inggih, kruna alus sor, kruna andap, kruna midar dan kruna kasar. Nggih Pak, punika. semua. Nggih semua Willy Alpio nggih. Punika indik Bapak malih sampun becik punika indik penyutranyane mangkin Bapak malih aturang indik sutranyane nggih. Ring bali kan wonten wangsan napi undagan Rama Bali punika wonten Triwangsa lan Wangsa Jaba. Sudra Wangsa punika. Nggih, pastika yen ing alih-alih mabaos utawi matur ring ibu guru, orang tua utawi aji sareng biang ring juma patutne nganggen basa halus nggih. Halus nika. Nggih, patutne kruna sane patut kanggen napi nang minabang kruna ring anggahungguing kruna basa Bali, kruna alus sor, kruna alus madya, kruna alus mider, kruna alus inggih, kruna madya, kruna andap, kruna kasar. Nah nggih punika indik cutetan ring pepelajahane raine mangkin. Nggih. Matur semua puniki ping banget niki nggih alih-alih sami sampun mersepang indik pepelajahan ring raine mangkin. Mangda persida ngresepang malih indik daging materi angga hungguing kruna basa Bali sangat membuat pisan ring alih-alih teh sami rikalaning mengarya lengkara utawi mababaosan sareng anak sareng sanetiosan. Nggih, punika indik yening alih-alih makarya percakapan patut uningin napi sane patut kanggen lengkara utawi kruna nyane. Nggih, punika indik rene mangkin. Nggih, indik evaluasi kan sampun Bapak ijenin wau durus karyanin Bapak tunggu duaning galah sampun nincap puniki ini pembelajaran. Pinaka pemuput atur nggih durusang ketua kelas mimpin doa dumun ring sejroning pelajaran jagi kepuputang. Inggih durusang indayang on kamera dumun sami. Nggih. Nggih. Nggih ketua kelas durus mimpin doa dumun. Nggih, Pak. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Inggih suksema dua kelas inggih. Dumugi sami kena rahayu nggih ring jero griya. Sareng sami. Nggih, pinaka puput atur nggih Bapak rahayu iki dumun ngicen ali-ali pelajaran. Lantur nyane ring malih pitung raina Bapak jagi cenin materi lantur nyane nggih. Nggih Bapak puputang pepelajaran remangkin antuk paramo santi. Om santi santi santi. Santi santi. Om Om Santi 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 Om.